clear tu te chibai le vek ule mai ni som pakua ania kan ti thin pa nga in tun tum po middle east lam kan hoile photanga US in Israel ralthuam pe garem ti chungchang tlemen tun tum hi kan soizaw dewange Iran nuclear deal chungchang a khachuan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu hian Biden admin hi alom lowang Masiram pan hi inzom na le thodun na hi apa ngai renga hetia Israel Palestinian buaina alo chuan nu phei hi chuan US congressman le senator tam takte chuan Israel general thuam pek thin chu ennon andua a chan ni ta bera lang chu US siam ral thuam bommit nei kan ti thinang chi hi Israel khan Hamas te beina na mang ani oma indona kara civilian then khatin an lo thi pha ta bok nen Israel an huat wang hrim po ni chuang lovin US ral thuam siam civilian ten an lo tuar ve kha poyanti wang ani berang chu Masi Israel hidem ngot chi ni chuang lova indona muala civil lo hi athliar man tak to lo mel mate hian uniform an havek kher silova chulova Hamas helpol te hi mi puising an chetlatlata ani na taka chuan biruk nan le inphen nan civilian te hi an mangani hetiang din muna hi chuan civilian nun nei na tur lo thei talovani indona muala chuan engki mathiang vek ti tongkam om kha mun hi matanga ngai dan kan lo siamang diak hian silai mukara hi chuan ngai tu ne kal man thin lovani US politician then khat muslim ni bok te chuan Israel chu ral thuam pek to lo ni se antia Biden et minero in Israel chu ala tan rum rut thungani Israel hian US siam bombit nei precision guided weapon te chu a mel ma te bom na na leya a man na tur dik taka mangani khoiram ponin do tak to hi chuan sipai chau ni lovin civilian mi engemaw zat an lo thi ve zel thin ti kan riat si tuntuma Biden adminin Israel ral thuam pe ka tum hi US dollar makta duai zasari le somthum pangaman hulai ania tuntum Hamas le Israel boina wangin pe ka tum thut poni chuang lo The Washington Post in May ni som pareta tarlan danin US Congress chuan May ninga khan notification alo ti chuak dai to a chu tuntum Gaza boina alo chuak ma dai ani US in ral thuama pek turte zinga Joint Direct Attack Munition JDAM le GBU 39 te po atela Hamas te tan tor hlel om tak turani The Hill news website chuan te hian aziaka US Congress in ral thuam pek chu adan theina hun chu kharani to Congress hian dan theina hun ni som panga aneya meininga tanga chiarin ni level hun lo ma se technical tak chuan dan theina om to lo a chan chu member pakhat temo pakhat aya tam point soi ho turin pulut takma se house resolution lak nu po hian ni som lai hunala duwa om zia chu mei ni som pakot nulama malak chu om zia om don lo ti nani ti na zia phalna petu hi Biden admin ani da chungin Israel dawdal zonga tong du hi Democrats te tho ania thiang zaw ti taka an party policy soisel tur po hian an thiang zaw ve hrim ni na lang Democrats lamatangin House of Representative Joaquin Castro chuan ti hian soya Israel ram himna tur tran puina Iron Dome ti changklun na te hi ka thlop rualin tran puina pek kan tum hun hi a fu chelovin ka hria ati lam le lama civilian zani lai an thi to a Israel ne na tran puina pek chu a hun lo anti deuh sup bok Democrats pachal then khat Muslim ma khongai ho te chuan an President Joe Biden chu indona ti top tura ma la thoi turin andua annor na sa hle boke Minnesota Democrats representative Ilan Omar phei hi chu Muslim firfiak te zinga abial pa tel vemoni chu ti hial khopin Hamas firfiak te thlopa Hamas te rocket ka soisel silovin Israel bom thak chuan soisel chiama ani na taka chuan Hamas te hian rocketin Israel sai zeu se Israel hian ngoi rengin tuar se ti hi andu dan ni berena lang Hawaii Democrat Senator Brian Scott chuan ral thuam pek chu in rem na chungchanga Congress ti tur le ti lo tur hril tu tur chu kani holofa maro chu heral thuam pek chu tur chungchanga hian tu ni thumli liam ta thil thlengte kan thlir te langai ani atia
asoyom zia berchu Israel chet dan kha dema arms deal hi kho khirteu ni se adu tinani ber Democrats member te zinga hian Israel lamtang an latama an vote la rit zok ani nge yang President le Secretary of State ten Israel an thlop zia an puan to kha US Senate Foreign Relations Chairman Bob Menendez ngai danero alak tlak fu mai ni nalang ti hian asoya US le Israel arms deal hi chiang kuang takin ka hre thui lo hlea ma se ngai dan fel takani malak nahi kalpui zel turin ka thlopani Israel inven himna turin kantan pui fo to a military le security thila kan tho pui thatakani US le Israel agreement hi tuna boina aina masadai zok chuwangin Israel ram himna tura tan pui zel hi kadu ani ati Maini som pasari thotan ni khan Democrats Party chunga House Foreign Affairs Committee chu khomen Israel Hamas boina le tunaral thuam pek chua tur thu hi an soi hova CNN in a report danin an committee hi alum view ni ome Israel lamtang le Muslim te ma khuatle mangai ve deute anin nial kal na sahle ani Muslim lamtang te hian Hamas te ma khuat turan thlir thiam em maya US in Israel general thuma pek zong hi aman na tur dik taka an man phot chuan Muslim te tor na tur thlir ni mai don sia Israel hian Galilee dila abom mit nei te hi athha kinarin om chia boklova Muslim lamtang te tan chuan ngai tu ti thui lo thei lo ve bokani ti chuan House Foreign Affairs Committee chuan White House a thu thlen an tumta an chairman New York representative le Democrats committee member then khatte chuan ralthuam pek chua tur hi ti khotlai turin White House a ngen na an pedon ti CNN chon soya Biden admin hi a hnung tol thut mai thei ve bokani Ahma salama kan soitak ang khan dan ang taka Congress a arm sale si dang tur chuan hun le ni a om to lova Congress kalpelin White House a danan tum ta zo kani chu US politician te ngai dan hi thulak na CNN chona zia kim view na in kan soi kim vek man don lova Democrats te din mun dik taka chuan Israel khop tu an tam zo ka ma se enge mo za chu Hamas Muslim lamtang anom veni ti kha kan thredon nia Republican puipa te zinga ero Hamas te du sak zonga tong an la om kan la hrelova kan thret nun ber chu video masa khan kan soi to a Republican lawmaker som ni rualin Israel thop na lan tiran tum ti kan soi to kha Defense Minister Benny Gantz le Benjamin Netanyahu ten Gaza hi un rei tak angoi lo na turin kan cheyang an tia IDF spokesman Zilberman pon Gaza hi kum nga chung an ngoi lo na kan chet huna chau kan operation hi thlo tling kanin ti thei chawang alo ti ve boka Israel lamril ru han thlir hian tun ni khatleka chol san mai turan anglo khop mai US Secretary of State Anthony Blinken chuan Gaza building Associated Press le Al Jazeera te office omna Israelin an bom chan thatak information thatok tak mai Washington in adong ti asoya masi information an don chuan engtin nge soiti lampang chu asoi chuak du chuanglo he building bom chungchang a hian Associated Press ten kum som panga office an lo building a Hamas intelligence te an an hriat ngai lo thu soin Israel an dem hrepani kha masi sang ni le som pali kumpo khan Hamas te chuan Associated Press an lo vote zoka AP ho hian an soi chuak lo zok mai ani mani lama video kan mu US Congress ma a Democratic Representative Rashida Tlaib Palestinian ho thawang hova mitui tlapur nu kha President Joe Biden nen Dearborn Michigan anin muwa Rashida Tlaib hi Palestinian Americanin kanti kha President nen minute sarivelanin koma Biden na fakhlom mai ifin nate I chel nate midangi ngai tu na wang te hian ka fakmut mai che West Bank lama I chung te po an him tlan ka beisei ati Hamas lam chuan nimin khan Israel Air Force Base paruk heng Hatzor te Hatzerim te Nevatim Telnov Palmasim le Ramon Base te ka futumin an ralthuam an thon phei le veta fu maya ma sen ka fu lo vekani ti zia khop mai tun thlenga chanchin kan hriat china Palestinian lam mi zani le som pasari an thi to a heta hian no pang som ruk pahni an telani
Israel lama som pani an thi to bok US le Israel langsar tak mai anin thian that na hi sangkhat zakwa somli le pariata State of Israel adin khan President Truman khan apom masabera indopui pani nulamani kha khati lai khan US le Soviet Union te kha anin ep na sa hleya oil hausak naram Middle East le chung lai vel thunun nana poimo lutuk tak Suez Canal hi anin chu dun ani deuh bera sangkhat zakwa somruk le pasari 6-day war khan Israel chuan Egypt Syria le Jordan sipai te kha Khawvel rin phák bakina sop hrep hlom tamaya khang hun lai atang dai to khan US hen Israel hi alo tan em to a Arab ram te thlir sang khopin atan zia lo lan tir to thina ni sangkhat zakwa som sari le pathum kuma Arab le Israel in dawna po khan Israel khan Egypt Syrian force te kha a ching le ta hrep maya khati lai Syria thunun tu ber Soviet malak na in sangkhat zakwa som sari le pakokum khan in rem na anziak theile ta chawani indo pui pani na tang dai to khan Israel hen ralthuam lama US tan pui na hi alo dong na sa to renga tu na Khawvel titi ni chhota mek Iron Dome system siam nan po hen sang ni le som parokum President Barack Obama hun laya Israel tan pui na tur billion som thum le pariat an pas ta kha atelve ni nan soi Bauruak Salatukara American Israel Public Affairs Committee AIPAC ten Tunlai hian thoman nei lian chhotar leya American Jews le US Christian Evangelical ko rante hian advocacy le fundraising a tanan lamar pat rengboka President Donald Trump an Israel a tan zia te kha kan riat vek kha House of Representative Speaker Nancy Pelosi te House Majority Leader Steny Hoyer te Senate Majority Leader Chuck Schumer ang chi te hi Israel tan tu an nivek thomai Israel's right to self-defense titu ania chuwangin tuna ralthuam leitir turpo hi an pas le nge chunarin omviau thomai rorel na phongvuan tu te ba ka Americans mi hausaton to le top scientist ate khwan azuda thisen kai an tamlutuk ti kha henon le bokila thil ti thei tak anin phum ru furmaya US hian engtikong main Israel hi athau thathiang lo ani bere INP Mizo channel clear tu tenin lo bengwar phale ngei kan bei sei kan channel hi min lo thlir sakve zel don nia kan lo me